Simikureta umwana bucarakare nicyo muyamba academic performance abandi babara kumusiga arakakumanyira umwanya azaharayi nukurungi usanga nchimuretero kuperforminga je. And we said that in Ethiopia, they are in which town of Ethiopia? In which town of Ethiopia did this attend? They went to Addis Ababa. They went to Addis Ababa. Hona nabwe abazire bashabwa okutabana babo omashomero agbarukubasa. Ndishimye ko ngo basafite ko mwana wawe ashomeje amaririze siniyakana ninge ya mukaga. Echa kandi ndishimero aho arebe nkarico na mu agency zitandikire government yaturetire ayipayoniers bagimwe siniyakana mwana neterwa mu nkora kandi umwana banashomaje. Abazire mugezeho nangwa sente kuzirabwe kunkana nabwo tikhabura ngo ugendera hayishomero pana. Jere cyuba kwataho cyo niwe mwana cyarabe nkimurebera yishomero cyarabe nariyaho ureto mwana utense na headmaster nderu umwana abe nashoma uze kupakasa zindu muragano ko ragume no shashora mparampora. Mugume Nathan mukuru w'amashomero ga government omurimbara city arengura primary yahanangiriza amashomero agarukushaba abazire ebyetengo ebirengiserize okuhinduramu. Hata amashomero agamwe no shanga abazire ngabashaba rimuzi ishatu zempapa sabune miti 5 one bibyona nukoze subura reka tushabe ibintu ebikwetago gushabwa ishomero aho kabinjira babishaba bihendera bijyo mu business umwana umutamu takakosa miti 5 ya sabune for sure ina utakakosa na shukari kilo 5 zo bakushaba nabwe hate ibyo mbibyo ni nkuku uko exploiting abazire aho kana butu bine senta abazire reke bintu biturabe ntushaba abazire bibyebyo ebitukureba mu nebintu biti unavoidable batakabasa kubura kwitanga. Tamu ya kabiri etanchizo bari yanyu mwibazyo neja kumara amezi ashatu. Ejetam mu education tujeta academic tam netame yo kushoma kugira ngo silba sehwe by third tam tube ready for vision na no promoting abana nahabwe cyo wano mangu toketebekanise jezaho otese nishomero konkomeke ngeshwangu wareto mwana yatandikiraho at least rizakiriri yakuri mbone nyencha kare ureto mwana atandikiraho kandi abana bizere kandi abashomisa batandikireho nahabwe cyo abazere batakaresere bana ngezeho murake muhambi hambi kwata ebugufuna nebice ureto mwana atandike ahabo kubegetamu ne academic. Awa TV West Nsenyomo Gideon aho murembar. Wibarese nyomo Gideon amana n'ekintu kikora mu mubiri bw'omuntu kandi nagakora umurimo gwo kucanyagura ebyo kuri ebyo muntu ari kurya kandi gagarakaga muhera no kushohoza ebitari kutwekwetagwa umunda waba no kimanya ngo amara agari yo munda nago nagaziro buremezi erizoba twakuretera indwara y'amara no kugaruka kujanjagwa. Yo kurya omuntu kwaro kurya netanchiro mukanwa aho amacwante garukubanza kubyorobya bwanyuma yo kubimera endermo amarage bukabibiri amahango n'amace agarukubyakira gakongera kubicwanyagura konka no bugarukora umurimo gwo kubicwanyagura nago negateganisubwa kandi oyihereho kuri munda omuntu narwaro kwezinga kwamara kandi egendwara nebasa kurugiriraho no kufa. Omushaho Taiwa Edison omuhango mu kushemeza amara ahirwaro ryambara Regional Referral Hospital najangu okwesiba ningo kwezinga kwamara nikiretwe nshonga nyingi ezirimo umuntu kushemezwa na mnonga bakaza abaru kushemezwa baru kuzara hamwe n'izindi ndwara nka kansa nebindi. Cyo kubanza ni umuntu kuba ashemezibwe ibwe nazara nabasa kuba ashemezibwe ikintu kindi cyenda ngamushemeza mwe okushemezwa ko munda so hato umuntu gwo kwapeza kushemezwa umunda baheza kwikamu mwene bashemeze tinte kiyo munda haza mwenkojo haza nkojo zo biro wingi ziretera umweza kugira ekende kizagira ikizasa ekiri kusinga yo kurete kizibweki nebyo kurya ebyo abantu bari kurya ebigumere nka muhogo chapati kandi batari kurya mboga ziri kwiragura nka dodo ebijuma hamwe na avocado. Hatecho no shanga umuntu wano uryewe binte ebikureta washozo bigumere nkecyo wagamba ebitakuri muhogo nangwa hamwe n'indeba umugati mwene products zengano chapati ya mandazi
ikikomando nk'uko wabigamba kandi ukashanga umuntu atakurya mere ikuretera ibyo mu nda bya yero nka greens nk'amapapari nka fruits ningo kunywa mizi mingi icyo kiretera sturu ninga shombi bwija buzireki bugumire nangwa buri mastike no kubastike cyabo ukashanga ngo bwagera hi bwakwatira tabwaye yongera yo kuguma kubukira ukashobora ushanga ebinde byo kurya nebishikaho byaki byesa hono mushaho taebwa Edson nagira ngo endware gine kwatabura umuntu nuko kwabura ngo umuntu yahurura mu nda yahataba kurungi ayirukangiro mbashaho omukirako ayerinde kurya ninga kunywa endwara ne kwatabantu by'imyaka itakwingana akushanga nturi no mwana kuzarwa icyenda cyese kina abana bo kuzarwa ugashanga ngo tayineho kupamira ninga kazarwa ugashanga ngo amarage gakwanga gakagira ki gakahangwa gigiri so kugira ngo atwiro mu nda atakurya atakunywa kibe kitine cyo konka bamutera hasi akatanda kakaje okuyayunka akanagira ki niga ibyo nicyo tweta congenital causes ninga icyo muntu akuzarwa nacyo ukashanga yazarwa urarugizireki rwigire konka shi omuntu nakimanya atangwa amaro mu nda ye gezingire akabona ko kubanza kandi ako kukirayo kuba common no kushasha mu nda uko kushasha mu nda twaburijo niza kushobora abakaza barazireho ubusasino bwabo bw'ubwe kisa kunka buryo mu nda yona kandi ubwo kisa ubwo busasino bwija bugaruka bugenda bwambutandika n'ubwija bugaruka bugenda kunka kitwara ubwire buringwa buguma so ubusasi omuntu kushasha mu nda umuntu we najya ngo nashasha mu nda uyine kwebuza icyenda cyesibire ninga cyesibire akanda kamayiso no kutanaka okutanaka ombanda kuba bine cyende cyesibire amaragaga agorugura make ubwiro bwingi batanaka ki endurwe no kutanaka ebyagurira abashawano bajangwa endwara yo kwezinga kwa maratere kumanywa mnonga ahabukubo kuchondoza ninga shi research ahandu areji ninche ahabukubara sente zo kugichondozaho abashawano bajangwa endwara eji ombuna kobu eriyo neyongera kandi buruwika hirwaro ryambara regional referral hospital nabashemezo muntu omwe oinekizubwechi gasha kwa Edson Kinene Edson Kinene reka tumira ontugaruka naganda makuru Hangura school fees yo mwaka gona eco inokora shashora school fees urukozesa momo yimata kanyonyozi emwe mukaga 5 akanyonyozi 8 noti akadara ronda ho nambe 2 school pay aho kurataho ronda ho nambe emwe okushashora school fees teka mwe namba yo mwana wawe aho kushashora school fees na no muhendo gwa sente zo kwenda kushashora rero wamara teka mpini yawe aho no ija kwa wataho mukazano kweko hangura school fees zo mwaka gona Who are you? I'm Fake, the boss king. Fake from Mecca. Oh, you got a gold rush of west. Oh, you got a red rush of west. Ulira, Busti, Ulira. Funana, Busti. Funa Busti with a refreshing taste of Sting. Sting. Life switched on. Oyo no mukuru nkembaga AGM za Sako, graduations, emipira n'enkunga n'izindi. Noyenda ngo abantu bazilebe live ninga shibutunu aha TV West utaferwa mu gishogu ubwa hati TV West nebasa kwereka omukoro gwawe aha kabeyi akacendezibweho live ninga shibutunu tukirire aha office zitu omuri Boma Mbarara ninga oteresi meji ya notina ikominina ashatu nshanju not TV West nehinda okugira amagara marungi nicyo cyo bugiga icyo buri muntu ari kwetenga
nitubane tukoretera abahangu omu by'amagara barukwegesa uko wakubasa kurinda je amagara gawe. Porogaramu egi neyegesa nk'omuntu ashemerere kukora kuyakuba yakwasirwa oburwire obu turi kuba nituganiraho n'abahangu. Ombere kwije juba. Bakwa. No wakwa. Abekibina. Abekibina? Wakora. Okumuntu bakazanyirwe bakambira mutindimu. Boroku. Ito bekibina cyo mbashe bitwaro mukaga. Icyo nakora eji bracket yakugamu. Bas. Ahantu waka. Warambwe no wawe ndi kuca mushango hagati yawe n'umukazi wawe. Ubwo bushobozi ko tabwine Iwe wabwiya owaruhanga wamubugana nkahemanya. Bora ruhanga gamara ubisana. Tuva bashawe bari milonga ya familia. Orwa kabiri. Horo koma kuboine twa project sort twinji. Ekimwe kuchukufa amisho gatankahi ugatakuriya ubano manyoto mbwene season egi y'umwani nagergamo ejo nakwatamu kunda aheze nazo mu mpuna hati kuturabe nturgo umwani ntuza kuba ntuzo mu njoki kwakura ubwe nobwo cye nabwo twagira ata twabwihayo kuturabe nturgomo nabwe ne cyanda twazanka kuri yo mbyenyanja nabye byeyanja byona twabye yatuyamwe byenyanja nabyo twagira ata twaguza so benefits no kugira ngo no kwaturoku urugayo okwaturoku ekibankirgamu okwaturoku mwenu nogumumu vicious cycle. Otaferwa. Hello, my beautiful people. I got it. Yeah, this is your girl, the beautiful one, Lala the Vibe with. Nadomishye Simba GK, the one kantuja kubizusya ngo tuti ni home shonji program okurugari yake Monday to Friday rock banza pakora katano shaha mshanje necweka mpaka shaha mwenda zo mwihangwe. Yes, aho kubano cyake shangura ko kwenda tukakakuterera ntuturu butono ninga shiki live aha TV we kandi twakwiraho na Vibe. Yes. Hey, ngakani mbeno. We love you so much. Stay tuned tubakunda. Bye bye. Twegiteho aha programu yareba hindijire ahitoro ko bantu kwegesa okuwa kubasa kushikiriza biroto byawe. Sibona beninde bantu kanitekatika ngo uza kushwera ntabasa kuba naga ko mwikuru aineke mwani in expectations ezina renyine mukana abana ekeriyo kujya ngo ushwe bomusheja orukutina rahanga. Natabantu tayisa abantu abarabiro mbintu nyamwinji konga bakatunga eche barakwenda. Ituntu twatugamba Urungereza. Mazima. Excuse me, sir. Although you are a teacher, we cannot keep quiet when you are leading us astray. Niho nahuririre headmaster yayemerera nawe yagamba kanta kataranye bire. I know. Familiarity breeds contempt. Headmaster yihayoruga. Very good for. Yega kurabiro mbinte barabiremu otunje kumanya no kwetegereza rero tunje kishumuruzo cyo kwangura kandi okega no kubicira nyensi kurunogira ngo toragire mu kanisa buriya bu school fees bura ukaba no yegomba kushoma kintu profession cye wabe no ko abashomeza kunabemba rebo mu shomero ndabari smart
bakabajwara bashomesa bitu bajwara empare ngufu na za stocking ndengwa za kaki abajenyi bitu nuba bantu batuganirira aha bintu baraberemo kandi nuba babina n'ubuhabuzi obwakubasa kukuyamba kushikiriza biroto byawe ranga kandi etumunsi konkanyizire kugashaki ndyaye gasiraki ndya kuna kufera izoba abandebere baryagambaki reba hindujire nebereho buri Sunday shahi naze kiro aha TV West Honga tandikisa bakurunje na simuka program aha TV West twegiteho okurugoro kubanza okwisirwa katano okutandikana shahi mweza kasheshe aha TV West oboro kutunga biri kugarura mu mujinya okumanya nebindi binji imwe mutense umuringo gwanyo ko himuri kugira ngo bundi tukaje utakubasa kutambira tukaje twakubasa kwihaho oro kubanza netubana tuganira habiragiro nebyo bwegese ebyino mugashahariwe orwa kabiri netubatuye n'abahangu abari kutwegesa ahabyimishuburo ne sente ebyakubasa kongera amani omurugendo rwawo rubukoze orwa kashatu netubatuye n'abahumuriza abari kugaruza imitima yito mbuteka hamwe no kugonjora shonga z'amaka omuntu okuba w'amani ningashi umunyeto ku buryo w'amani izina n'uryekora kandi izina ryo kwekora ry'umunyeto izina ryo n'urukweto wakuze urwakana nituganira byo butegeci hamwe n'ebitwihingurize ebyakubasa kwinura ihanga ryitu erije kwesimisa kandi urwakatano nitwendere sande n'amashemererwa ubwo turi kuhereza amakuru agari kubanegashemeza twegiteho aha TV West buri kasheshe shaha emwe Uriha TV West akuruka yo mukahumro kandi twatunga umushago kutayisa umujenyi ahabo kuba mwena n'umchimanya ngo National Identification Registration Authority chetenira batanko kugarabsya endanga muntu bwanyuma ya nyinjo kwaho kandi zindi zirahace kwaho umurumugu nugwija kwetorori hangariona okumara amezi mukaga mu makuru gitu hagihangwe twatayisa Edgar Ndiachira kandi ogo ni regional manager Western region abwenshongeje kwetorora Uganda yona akandi netuganira okwehurije tebekanisiwe nebirukwetadswa Edgar nakwachira mu studio ninyo nachara webari nunga yes Edgar nira mwetebekanise muta omurumogo omurimo twetebekanise ahungambira computer tukaziretensia system ya twagitireho twa training registration assistance aho kwamba tuyamba kuhandika hati twatandika officially twatandika izoba kunka turi kutandikana organizations aho kugira ngo izo baziri organized already so nkomrumbarra twaza Central Police twaza Immigration Internal Affairs twaza chamugura na prisons na Kakoba division so impora twatandika biyona ngo twagine tukora kandi mbeza ko so aha hatu expecting ngumza kwishana cyo kutwereza service chukuru mu organizing mutwite itogwito no gukwhereza Edgar umurimo gwo nuguja kutwara gure burukwengana ki tuzatwara imyezi mukaga ibwe niyo munya Uganda ryoko jeza gukoresa mu gishogo abo ko banza kwatore Bro district nza turumu kandi za kwaturu centered parish every parish nangamuruka Edgar ahabwitwe abarukoremera mundiyo ninjekera abantu abarukora abarukoremera metari yemwe mwene nyumukasha ishatosheme kuba ndi ya radio ninga ndi ya TV ndiyo ninkora maybe I'm going to work urgasha ibiri mpaka kusiyasha 11 how am I going to be served abarukusiba merimo no mwijja kubakora muriyo no mukora Monday to Sunday Monday to Friday muriyo no mukora muta mukora shahibiri gusya shayi 10 burizo kurugo rwo kubanza kwikorwa mukaga konka ababemeremo organizations zizindi abantu ngabo numutwicerera mu organizing naho ntibasa kubashanga ho muri mwamwineze numbers yabo kuba registration assistance abo kutwandikira tubine computer zero ati namwe n'icyo ruhondo kugira ngo yokora
kuza kompyuta kuteza Yes. kitwara dakikishatu Okay. oyiruka ngo garuka mu rugo gwawe yes yes Edgar twine enshonga y'abantu abanagire ID zabo enkuru kuno kubandi charity konka tinchine ID yanze enkuru especially the original sometimes no shanga kana original nyine duplicate ninga na duplicate oshanga ntajine abantu abantu mwisha ko batwariza mtu we bari charity umuntu akuba yanagenda ngamutie kandi huireho yes nashana nuriya jenagere kaza police afune police leta yes aize nayo yaba atakumanya nini namba ya mwebire umutu ine star 216 hash no kakora simu yawe akakanda dene kwa nini namba nanga ne kwitera details zawe kugira ngo ine police leta una nabwo ikwita gisanga ngene cyara joize na physical ID yes kiye yabuzire no za police no funa police leta no za gukora are there any charges no ebyo na government etashurire n'ubusha kuri ko yize kucererwa afite imyezo mukaga kuma government ecera tuganda yes Edgar twene abana bishomero imwenkanira namutandika kwereza ni numbers kutandikira ha myaka 16 but abana already bahumurikire bagarukira amashomero anoza kushanga charity nyine umwana wanje aine myaka maybe 15 naza clockinga 16 during the year or during the term so oshanga ngo abana aba babasa kuja kuremwa ku registeringa kandi oshange mbu in the near future nebisha ko bantu betaga IDs ninge nambezo abana abantu riyo tubatreatinga tuta mbere kinabasa kushoborera hwaho no kugira ngo umugasho gwendanga muntu no kumanyisa umuntu azane itandika na birth certificate ubwo mwana yazarwe rizoba yazarwe umwirwaro mbamhaka papara kwa kwita birth notification record yes weka kuza kufuna endanga muntu bine kumutera nine namba a birth certificate meaning ngogo mwana nuya kwa muto aine kwehanitse okay hata binje mbatekateka ngo kubura muto to kwehanitse okwehanitse mutandikira myezi mwenda wana nango bakwate ebinkumu na iris nkeje ID hensi so ikikumanyisa ngo umwana ugo kiye yarwo mwirwaro bakama birth notification already assist emergency yakwe wachire biro mu social media no basa kwehandikira sotizirenka nira ejidachika pre-registration okay so no kwata documents zawo kwate bikugamba ho byona obitahiwe nkasumu yawe nigesha nangu mu internet cafe chumanyisa ngwaza kuyizanira just no yizire kuterwe kishane na kwate binko yes echo answeringa cyo wana ubuza wari yo gukora na wasa gukora pre-registration kare dena ije kuri kwate kishane hatogo mwana kakwehanisana da birth certificate yafuna nini gwene cywana umanyise cywana ubuza no kugira ngo umwana muto atakikize aine myaka 16 garra hansi we nafuna nini namba takufuna physical ID yes dena kiseje myaka 16 aiza koresha kwita update dena funa ekipapura kire nanga kadejo bwene hati dena roho abana bokuteranisa na rine nambe yo mashomero bari aho bashoma na nine namba rini ne yarana zo mashomero ne itegerezo ne komari ya Regina actually that lean number ne provided you are in school so it means ninji kozesa P7 ninji kozesa senior 4 kozesa senior 6 na 9 university konkayo nine namba ne gumani mpaka horse it is national national yes we bari mnonga ninyenda kubuze cha residence ndi charity obundi charity ninzarwa maybe for poto konkani nkorambara do I need to go back to where I am born kubasa ku registeringa ninga I can do it from wherever I am government ya Uganda yitu ize yatukoraje okwehandisa kwe wahandikisa huwa ihandikisa niho kwihendanga muntu kunka kandi wawe yihirendanga muntu yawe mu Uganda office buri district ine office yendanga muntu nuza ho naho kwenda nebe tonzi za kukorera renew nuza hori we bari mnonga Edgar okuterezeje information inje mnonga tinkumanya iwe if you have something echina kuba nayebwa echo abantu ndagambira bari yo bareba TV West and then tubase kwendera obwa kwenda ku renewinga yendanga muntu ye takwitaga papara byinyi nanga bya everything biwano handikisa busi okwija no ija nendanga muntu yawiriya nanga nguko nakushobora ija ni police retaki yakwa yabuzire ahasigara kitwareda chikishatu ubwo rona renewinga kandi kitwareda chikini 5 ahari yo gataka handikisaga ihururere turumu turi niwe yonka no gataka handikisaga
ayije tumuhandike Okay. Renew we are targeting n'abantu miliyoni 15 n'abantu 20 then abo fresh registration n'aba bazirwe abaturiye bamwe batakihandikisaga ni miliyoni 15 bwene ubwo bwire nyaburi wo munya Uganda rakatwereza. Yes, Edgar, I think I forgot something small. Echina nienda kubuza how long atwaheza kubahereza information yo na mkateke bintom system. How long is it going to take for us to get the new IDs? System agency ya erho kubayemba kora system bagerezo kugira ngo ubwire babucendeza. Echina kwasa kongera hwaho no kugira ngo abanya-Uganda tucenga kantu kama. Endanga mu nteji ne kora verification. Kutandikira LC1 izo wa jiso izo wa diso dene zo mu system echiko system na itanika cross checkinga aguno dito wambarara aguno ni jiso wanankeji dere niwe aruchi tukweta family tree itanika kuzomuzira ono mantu bashabindanga muntu zabazire deno riano munyanyoko kwerinda abo abafere. Okay. So koko banoza nko permit nanga immigration one da passport echo bakore bitongere byo mbaza poto yitu nanga ba accessinga nanga yitu bo banyurira mizi na charte ba printing ebitwagize ta ebitwahereza. So difference rero no kugira ngo IDH yo nera bo matendero mingi. So hati nka system agency church terira takagira mbuzo mu wiki birashimye kwano gaka kufuna ndanga muntu yawo. Okay. Webari mnonga Edgar, is there contact kuno kubanye n'ekindi kwenda kubuzo nyo ndiyo ni deba gihangwe konke kibuzo canje Charity tia kibuza ninga Edgar tia kigarukamo nyine nambe ndukubasa kurabiraho. Mbarara atobutoro Mbarara akurura Mbarara district mbamwita Dani. Yes. Ataho Dana Taho no district registrar kandi aine nabo kumuyamba ba assistants be nenda kushoma inamba 0788 nkaga na mukaga nshanjo na mushanjo ananina konkai nabo kumuhwera abandi umwe bamwita Godson tumuhimbize nawe no mwicarira kuregerera iwogo nankwire ya MTN wene ya Godson kamba ya Airtel. Yes. 075 5 90 12 25 ayino ndijo nawo bakora hamwe bona bamwita Eugene Barece numbasa kumufuna 775 yes 04 77 45 abo wabaterra mazumanyino ubuhamiza mbaza kubayamo. Webare oworia ha TV West wareba amakuru agacencire nuko twabasa kugahendera tuti ebindi abanirano bisha kubano bisha nahurira ngo bagaruka umwebazyo bisha kubano bisha bari kutwongera akutwereza amakuru aganinga information age kugira ngo tubase kwetegereza tumanye myanya yiturukuzamu tumanye nebiturukwetaga kugira ngo twena twabasa kutunga indanga muntu n'abantu babazi Charity nyenda kubendeza cyamshana nunji hotarga ha TV West.